Блядь, треба витягують! Я не можу, брат, мотай быстріше. Давай, давай! Що там? Поможи! Тяжкий 300. Pasca serangan brutal yang dilayangkan Rusia, kumpulan tentara Ukraina alami luka parah di parit tempat mereka beroperasi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Tepatnya di daerah pemukiman Ochehertino, serangan Rusia membuat sejumlah tentara Ukraina harus segera mendapatkan perawatan medis. Masalah baru muncul saat tentara-tentara Ukraina yang terluka itu dievakuasi. Angkatan bersenjata Ukraina harus melalui jalan di bawah tembakan artileri Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak diketahui seperti apa kondisi sekelompok tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Блядь, треба витягують! Я не можу, брат, мотай быстріше. Давай, давай! Що там? Поможи! Тяжкий 300. Допоможи Янголу. Прийми мене прийом. Допоможи мені забрати. Дай йому допомогу. Да, ну я полностью бить. Кому помогать? Взяли, блядь, носилки с собой эти. Они там вначале валяются. Возьмите носилки. Колена не валяются. Пошли. Двигаемся, Ват. Да. Слава Богу. Блядь, деки не работают. Це хто ж за нам хуярі, да? Да. Димон, він розвернувся. Давай, Димон. Цей стабільний, зараз буде глянув. Так. Це той прибило. Це той цілий. Медитації. Ноги цілі, Рот? Все, нога, блядь. Я буду нормально. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.